guys. Deliver na kita dali sa Bethel. Bethel sa Happy Holiday. Happy Holiday. Holiday portion. Walay holiday. Duty ra. Holiday part. Duty ra part. Alas Bethel o Bethel. Guys. Pasan na tadi guys. Karton guys. Sakay patag elevator. Tapos po guys. Ano sila guys. Sakay patag elevator. Ayun sa third floor na guys. Dire sa loob sa Bethel. Elevator tani ro sakay. Sa itong kauban guys, sakay tani elevator nila dire. Para sa third floor na siya natin sakay. Sakay tag elevator. Go. Thank you.